Nakon nešto kraće pauze, evo mene opet s recenzijama. Ovog puta ipak je reč o nečemu što većina članova našeg kanala srčano prati, a to je Star Wars ili ti ga Ratovi zvijezda, kako god vam je lakše. Inače, ovo nije naš prvi izlet u svijet Star Warsa. Krajem prošle godine Sebo, naš kolega Sandro i ja smo napravili podcast ususret 9. epizodi koji nažalost nije ugledao svjetlo dana zbog svakakvih YouTube-ovih čuda i čudesa. Za Mandaloriana još nismo bili spremni i evo nas ovdje u prvom komadu Star Wars sadržaja na kanalu. Kroz protekla 3 mjeseca imali smo priliku uživati u toliko iščekivanoj 7. i posljednjoj sezoni Clone Warsa. Je li njezin kraj bio zadovoljavajuć ili nas je razočarao? Hajmo vidjeti u malo kraćem formatu nego inače. Svi fanovi, a vjerojatno i dobar dio ljudi koji su samo čuli za Star Wars, znaju koliko ova franšiza u današnjem svijetu kontroverzna. Sve je krenulo oko 2012. kad je George Lucas prodao Lucasfilm Disneyu za solidnih $4 milijarde i postavio svoju dugogodišnju suradnicu i producenticu Kathleen Kennedy na čelo firme. Koliko god to bio dobar potez nekog ekonomskog i poslovnog aspekta, većina fanova godinama na sve moguće načine traži njezinu smjenu zbog užasnih narativnih odluka koje, ako ih usporedimo s Feigejevim upravljanjem Marvelovim pričama, izgledaju kao da usporedimo Shakespearea s mojim recenzijama. Naravno, ja bi ovdje bio Kennedy, a Feige Shakespeare. Međutim, jedina zraka sunca koja proizlazi iz novog Lucasfilma je Dave Filoni, Lucasova desna ruka i proteže od 2006. za kojeg danas ljudi s punim pravom govore da je Lucasov nasljednik. Ni za njega nije sve bajno počelo, s obzirom da je nedugo nakon teško probavljenih prikvela u taj period ubacio jako napornu i antipatičnu Ahsoku Tano, Anakinovog padavana. Filoni ipak nije odustao od svoje ideje da od nje napravi solidnog lika i tako je Ahsoka s godinama postala jedan od najdražih likova u Star Wars zajednici kao i jedan od najbolje napisanih. Ova zadnja sezona nastavak je poglavito njezine priče koju u ovom periodu nismo vidjeli još od 5. sezone i njezinog odstupanja iz Jedija. To ćemo objasniti prolazeći kroz priču, tako da vas upozoravam na spoilere. Posljednja sezona podijeljena je na 3 velika dijela koja možemo pratiti kroz 4 epizode, znači ukupno 12 epizoda. Prvi dio priče tiče se posebne jedinice klonova zvane Bad Batch. Experimental Unit Clone Force 99. The defective clones with desirable mutations. They call themselves the Bad Batch. Republičke snage naišle su na žestok otpor na Naxxesu i čini se da separatisti znaju apsolutno svaki njihov pokret. Naš dragi Rex odmah je ustanovio kako separatisti uzvraćaju protunapadima koje su osmislili on i Echo, klon koji je poginuo još u 3. sezoni za vrijeme jedne spasilačke misije. Misleći da je jedino pravo objašnjenje to da je Echo zapravo živ, obraća se Anakinu koji mu dozvoljava da s Bad Batchom uđe iza neprijateljskih linija, izvuče Eka i tako uništi svu nadu separatista o pobjedi na Naxxesu. Misija je naravno bila uspješna, Eko je zaista bio živ i na kraju cijele ove priče se pridružio Bad Batchu s kojim se poistovjetio zbog svega što je prošao za vrijeme svog zarobljeništva. Ako ćemo ocjenjivati svaku od 3 velike priče zasebno, ova bi dobila solidnih 8.5 zbog toga što je ostala vjerna svemu što je serija dosad predstavljala i poslužila je kao odličan uvod u novu sezonu. Sljedeće 4 epizode su klasični Filonijevi fileri od kojih bi se za kontekst isplatilo pogledati samo prvu i zadnju, iako ni one toga nisu vrijedne. Uglavnom, Ahsoka tražeći novi život zaluta u podzemlju Coruscanta i pomaže sestrama Martez u velikom krijumčarskom poslu. Nekoliko puta ih zarobe pajkovi, a na samom kraju vidimo kako oni rade pod dirigentskom palicom Darth Maula kojeg smo zadnji put vidjeli u 5. sezoni i u nimalo zavidnoj poziciji. Ako ste pratili stripove, onda znate da je Maul služio Sidious'u uz određene operacije na Datomiru, ali to ipak nije tema našeg videa. Ovo je po meni jedna od najlošijih priča u zadnjih par sezona, zbog čega je u meni probudila jako veliko zrnce sumnje u to da će posljednje 4 epizode završiti seriju na pravi način. Ovim epizodama dajem 6 isključivo zbog zadnje epizode za koju se ipak može reći da je donekle kvalitetna. Zadnje 4 epizode su ono što smo svi zapravo čekali. Opsada Mandalora, završetak Clone Warsa i spajanje cijele ove serije s ponaški osvetom Sitha.
Bo-Katan, sestra nekadašnje vladarice Mandalora Grofice Satine, i Ursa Wren, majka Sabine Wren iz Rebelsa, došle su po Ahsoku kako bi je zamolile za pomoć u obrani Mandalora koji Maul drži u šaci. Ahsoka pristaje i kontaktira Anakina i Obi-Wana za pomoć. Anakin odmah pristaje, ali Obi-Wan u klasičnom Jedi potezu iz ovog razdoblja prvo želi kontaktirati Jedi Council. I understand that as usual you're playing politics. This is why the people have lost faith in the Jedi. I had too, until I was reminded of what the Order means to people who truly need us. Right now, people on Coruscant need us. No, the Chancellor needs you. That's not fair. I'm not trying to be. Uz nekoliko zaobilaznih manevara, Ahsoka dobiva svoj posebni odred na čelu s Rexom, ali i nove mačeve. Opsada Mandalora nije protekla glatko. Sve je ispratio veliki broj žrtava, ali je Ahsoka ipak našla Maula. Uslijedio je možda najbolji duel u cijeloj seriji i jedan od boljih u Star Warsu općenito. Zašto tako visoko mišljenje, pitate se? Ovdje se naime napokon koristio motion capture tako da su svi pokreti stvarni i izgledaju potpuno prirodno, a Maula je ponovno utjelovio veliki Ray Park, njegov glumac iz Phantom Menace-a. Ahsoka uspijeva sladat Maula, zarobit ga i odvest na svoj brod. Ovdje se doslovno preslikava scena iz trećeg filma uz dodatak sa Ahsokom nakon te scene. Na brodu Rex prima obavijest o Order 66 i slijede vjerojatno najbolje scene koje se tiču posljedica ove odredbe. Ahsoka nekako uspije pobjeći i spasiti Rexa kojem izvadi inhibitor čip zaslužan za poslušnost klonova Palpatinu. Oboje uspijevaju pobjeći, kao i Maul kojeg je Ahsoka nešto ranije oslobodila kako bi bio diverzija za njezino spašavanje Rexa. Od ovih epizoda najviše bi izdvojio prvu polovicu predzadnje koja je protekla u potpunoj tišini. Klonovi pozdravljaju Ahsoku, ona pozdravlja njih, ali osjetite što se događa na drugoj strani. Rat napokon završava i Anakin postaje Darth Vader. Execute Order 66. Yes, Lord Sidious. Nakon bijega sa Venatora, Rex i Ahsoka su pokopali jedan dio palih klonova i otišli svojim putem. Spoiler, nećemo ih vidjeti sve dok se ne pojave u Rebelsima. Ove 4 epizode zaslužuju apsolutnu desetku i smatram da su jedno od najboljih finala u serijama općenito. Proturječite mi ako možete. Animacija i kinematografija u ovoj sezoni su naprosto nevjerojatne. Ljudi su se potrudili da gotovo svaki kadar može biti malo remek djelo. Akcijske scene su odlične, a one malo tiše su jednostavno postavljene tako da osjetite svaku emociju koju osjećaju likovi u sceni. Što se tiče samog kraja serije, jednostavno sam bio toliko očaran da sam od 2 efekta zapljeskao, iako sam bio sam u sobi. Čak su se i neke suze pojavile u očima. Muzika je također fantastična. Kevin Kiner je još jednom dokazao zašto je nakon Williamsa broj 2 u svijetu Star Wars glazbe i ne mogu dočekati da čovjek napokon počne raditi na live action stvarima, a ne samo na animaciji. Ova sezona, ali i cijela serija su jednostavno nešto što se isplati pogledat. Epizode traju svega 20 minuta i neće predstavljati nikakav problem, bilo da ste netko ko banđa apsolutno sve ili uzimate vremena i uživate. Rebelsi su ipak i dalje moj favorit po pitanju animiranih Star Wars serija, jer se u velikoj mjeri diraju onaj mistični element koji ja preferiram više od ičega. S druge strane, Clone Wars je uspio pokazati da i u franšizi poput Star Warsa klonovi mogu biti pravi ljudi s emocijama, rat može biti surovo realan i svatko može naći svoje mjesto u galaksiji, odnosno društvu. A to je u konačnici ono što je najvažnije i što George Lucas pokušava prenijeti već 43 godine. Jedini poveći prigovor bi bio nedostatak fenomenalne priče s Utapau, koja je jako zanimljiva za gledat, iako nažalost nije animirana do kraja. Ta priča je definitivno bolja od ove sa sestrama Martez i dala bi nam malo više Obi-Wana i Anakina neposredno prije trećeg filma. Nadam se da će mi se ta želja u budućnosti ispuniti i da će Disney dozvoliti da se te epizode animiraju do kraja. Dave Filoni, bez obzira na sve nedostatke, tebi i ekipi u animaciji naklon do poda i solidnih 8.5 za cijelu sezonu. Burazilega,
out.